Perjalanan haji telah bermula, tasbih, tahmid dan takbir, penawar hati di setiap langkah, diiring talbiyah syahdu bergema, tawaf dan sa'i, munajat kepada Ilahi. Berkumpul di padang Arafah 9 Zulhijjah, mula gelincirnya matahari. Himpunan terbesar umat manusia, tua renta, muda remaja, miskin papa, serta kaya raya, pakaian sama tiada berbeza. Mengenal diri, menginsafi dosa-dosa, mengabdi tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Di 10 Zulhijjah takbir berkumandang, ibadah korban dilaksana, Aidil Adha disambut seluruh penjuru dunia. Takabbalallahu minna wa minkum, maaf zahir dan batin, ziarah ukhuwah di hari tasyrik dari Muzdalifah ke Mina, melontar 3 jumrah, puncaknya ibadah. Semoga jemaah mendapat haji mabrurah. Ziarah ke Madinah, Masjid Nabawi, terletak makam Rasul, Taman Raudah, tempat mohon doa. Semoga mendapat syafaatnya. Berkumpul di padang Arafah 9 Zulhijjah, mula gelincirnya matahari. Himpunan terbesar umat manusia, tua renta, muda remaja, miskin papa, serta kaya raya, pakaian sama tiada berbeza. Mengenal diri, menginsafi dosa-dosa, mengabdi tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Di 10 Zulhijjah takbir berkumandang, ibadah korban dilaksana, Aidil Adha disambut seluruh penjuru dunia. Selamat, selamat, selamat Hari Raya Aidil Adha. Berkorban di jalan Allah, semoga menjadi haji mabrurah. Semoga mendapat syafaat kekasih Allah. Selamat Hari Raya Aidil Adha, ziarah ukhuwah. Kota Makkah dan kota Madinah, kota wangian rindu yang sukar melepasnya, datang disambut jiwa yang sayu, pulang diiringi
selama-lamanya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya Aidilada. Selamat, selamat, selamat Hari Raya Aidilada. Ibadah korban dilaksana, mentauhidkan diri kepada Ilah.